ก็ดีจามมุดดอนทิ้งไปอินไปอินตันซีเอ็มตัวเมียง inheritance และ marriage act ตรงจ้างเขากระโดดง่ายไปมิโซโนอินซาฟาอภัยและซาบโนอินมิโซปาฟาอภัยชูชูงานเอาปังอันจีนอินพอลดันไอ้อังเร่งโดนะmatriarchal society kan ni mi paming kan la chim ka hre thiam ka se fa ten an tor dani nang lo kha ka hre thiam cha lo tin namdang pasal han ne han tia khan tribal unau tam tak kan ne entina naga te manipuri mi te me te tribal te pan lo om ve a khate ang mizo ni lo non mizo tribal ka ne khan ka fa te tribal ni na kha li ngot thei po ni lo wa tlai ta ka kha lem chuan a sexist deuh hlek ka ti ole clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai le vekule hei ni min lama khani mizo in nei dan Mizo Marriage of Inheritance and Property Act Amendment 2026 chu ZPM Sarkar in dikhan bila puluta an pasta a he dan thara chuanin mizo meichia ten mizo nilo namdang mo pasala nupui pasala an nei chuan an mizo ni na kha bo don atin an fa te pon tribal ang chi certificate ka eng man claim thei to don lawani ti dana ron suaka social media lua khat nga la mizo mi pui tam takin than ti a big takin mi parliament an support na sa ani hei hetiang zonga kanin khuwa kherlo chu mizo namte hi mi pa kan thina sa sia hei KTP General Conference sai tu lama khan report kalo ngai kha ami pa conference ngopa atanga tun kanin an nei ka rengo ta mi pa kha zanga chuang thi kan om to ni KTP member me che ero an tam lo le chu tiang khop chuanin kanin balance to lawa mi pa le me chia thalai tam lam mi tiang chuanin mi pa te pok an trananga ya tin rui thei thila wang mai maya boral hi tumbik lo turani mo zu kan lo in du ani pon in du lo hun nei ve tur chu wang chuanin mizo mi pa te pok an trananga chu ti rol chuanin me chia te hian namdang nei hi tun lai anin ti mu na sa em atin hei fiam thu in an soi thina sa pa mo aspani samo eng nammi po ni se pasalawa neya YouTube channel neya han vlog vel aram chang ka ta om te khatun lai kan tlei rol ho hian in an cha kani chuwang chon he dan hi ron piang ani ti te poina soi theya he dan hi tha kan ti tlang ani mitam jok chuan amaro chu hei nula pakhat nula kan ti dong nge nu pakhat chuani video aron siama chung te po chu kan clear howang ti chuan vo in lama khanin kan CM beraron in soi fi le ti thoma omani assembly khan a video te po kan enanga central KTP MHEP le Paul sang lamin anron ruah mana wanga kha bil kha pulut angina insert ti chuanin MHEP lamin thule hla anron nei vele tlat mai he dani siam tharo u tiang zong in press release an nei ni in Mr. Wheelchair channel lama chung kan lo mu vele ni MHEP in mizo an ni na to bang chi kha an pom lo ni te po ina langa he chu pom sham ro se he dan khir tak manga kanin khuwa khir lo chuanin nam tlem kan nia entinanin mi nuai za amomi nuai somnga tanga zavel te chu mizo mi pui hini toila tiang em strikhi ngai kherlo mei thei amaro chu mi nuai som pani travel le kan nia he tianga kanin khuwa khira kanin volok lo chu namdang nei me chi an tam tul tulanga tin namdang in nei ani chu mizoram om hitum boilo mei ro mo in pasal te state in pasal te rama omula in fa te po te khanin namdang an ni to meya ka tinga kanin ti thak lo chuanin chim ralin kan om mai don mo namdang pasala in neya vai in neya sap in neya tin mizorama in ron ompuya in mingin sum dona engemo an khoileya ka kha mizo mi pate ngai dana ni to lawani mitam ta ngai dana ni to lo chu wang chon he thila kher kheri chong hoisen taka thu kan soi hi a hun ve to ni video chi sang sang kan en ho wanga eng po ni sela kan kal thui lu tuk ma in ZPM ina
CM special package sambuat sahi kan hantar lang lokange CM special package a thona singa don theina hi tuna je PM sarkar hian online in deal na hun ahong meka ezon na ta na bultran na tur nei lotan he singa hi adon the nei tiso number kan tarla na hian ID card Aadhaar card bank passbook ration card le passport size thalak mo mani thalak ane berang chung chu WhatsApp number a hian in on thonanga tison online in form kan lo fill up sak don sawani kan lo boi pui don sawani hemi number kan tarla na hian iron minron beto panga mo kan lo boi pui ang chau ezon na ta na bultran na tur nei lo tan a thlonin mo ezon na bultran na tur singa thleng don theina khani tisonin hei tun laya social media thil viral tam ta ta a he mizo in nei dan chung cha hian me che tam dak abik takin namdang nupui pasal lo nei to te hoin an lana zual ni te po ina langa o ndat ve po om amaro chu hetinga kanin khu akir thak lo ison nam tlem te kan nia mi paroi lowa wangin kan thina sa sia chim ralin kan thuai don hei hi apoile tukani namdang in nei ro rawani pon in nei te rama khanin pui makro mizo le vai le mizo le sap le mizo le Chinese poni ro se khatiang thisen in chopol kha mizo namitian atidal tual ani tuna te point hei Assam state country nga Assamese diktak te su chim ralinan to ne tin silonga khasi ho po chim ralinan vekto tuna hian an har thar amaro chu ti ngai nan to lo tuna chu ke kan mizoram kalphung aron diktrana hei hi chu kan ngai serious angai mo nama kan chian tharangai tin mei chia kan ni chuan mizo wal nge mizo na thak wal nge hin dei hi tum ve tang turani chu poimo khop mai tin pa kan ni chung kan fanute kan farnute namdang nei lo tura kan zirte na satangai en pon se video tren kan clear ho potang ole tun nai se son nei meka CM ni mek pulal do ma chuan news thin thong dot mai mizo mai chen namdang pasala anai chuan ama khan namdang ani ngala amizo na abo ngal ti anga thu soin le bilpo an pas vekto thu asoi chuak hlol maya amero chu CMin athu soi mizo no line namdang anai khan amizo na atop ngal ti kha abil putlua amena khan alo tel reng lo ti dan lam shemi high court advocate te chuan an bil pas nen lam lekha nen anon chop chuak tatlat maya heng ba ka hian wanglai ni news te pon voin lama news ron ti chuak ngalin mizo mai chiaten namdang pasala an nei khan an mani chon an mizo na an lo thu le mizo na hi an pasala ain ngat lawa an pian na le thisena ain nga zok thu anon tar langani wanglai ni thu chua hi hantar lang maila mizo win nei in thren le ro khom na dan siam thatna the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 to February ni som ni le pali sang ni le som ni le parukan assembly session pomani law and judicial and call to chief minister in aput lunia emelet and lungrual takinan pom the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 hian a principle ek ai chuan mizo mai chiate ahum hal thazo kinalanga dan noya mizo mai chiate ham that le zol na turom hi alom dan siam that hi mizo mai chiate tan that khwat view ma se du thu sama tha anilawani point a that khata ngai theila do thil reng hi du thu samang diakin akal theilo ti hriata tha the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 hian mi pui soi suya lo view mizo mai chen pasala namdang anei chuan mizo ani na abodon anga soi omwang ania hei hi mi tam takin adik lawa an ngaya an helani dan siam thatna copy an chuan mizo mai chen namdang pasala anaya wanga mizo ani na abodon thu mu turom lawa mase soi zuina mizo ni na bautur anga soi ani tatsi bilpulu tu CMin assembly house a soi wangle CM soyanga media ten an puan wang nei na lang chief ministerin kan mai chiaten namdang an nei khan an mizo na atop to dhona ni an fa ten tribal an ni na te an claim thei to lawanga kan dan noya hian an to don no ti na ni ti in asoini mithiam te soidanin mizo mai chen pasalatan namdang an nei wangin mizo ani na abo ngot theilo mizo mai chiate mizo na hi an pasala ain ngat lawa an pian na le thi sena ain ngat zok
Mizowa an pian miau chuan thisena Mizowa ni toa danin apai sak helo siamina soi fu tok lowa media then khatin an zia dan po a fu tok lo heng te tu soile ziaka film khurangai hle ti min hriat thar tir tu ni se thang ti in wanglai ni news te hian CM pulal du makam chuak diklo mi puya dar tawak hi anon khakani a omzia chu kha bil an amena khan CM ber pulal du mana soi vengot namdang pasal nei wanga mizo ni na hlo turanga soi kha bil putlua khan a om lo hrim hrim tin hania om tur point India danin arem ti lo hrim hrim bokani hetenga chengkong lo tak le thudik zik luak soilawa CM ber a om mai hi azialoin apoi hleni engpo ni se mizo pa thisena tanga chuak a DNA po mizo vek ninana na khachu eng khovel dan ma hianin athlak danglam theilowa khovel danin asiam theilo siam lo tum hi thil theilo hul hualani ti hreloin CM hian athu hria chian melo hetianga asoi ve ngotawang hian YouTuber then khat dan lam engma hreji tluak lem lo le Facebook lama po mizir sang vak lem lo ta chuan post siam hal chuai chuain mizo nu line namdang anai khan namdang ani ngal tia posin anvor dar hal chuai chuaya mile khathia manga kan ngai zonget cable network te just marte lai line mizo mai chiaten namdang an nei khan namdang an ni ngal tin post an siam zui ngal zat boka azialo hleni media mang tur po hianin hretlem si chong tam si ni hi alo poi thin ngot mai CM pudunga po wanglai ni ten an khak hian chong kam hi athla da in thudik lo hi mi pui fa tam to lo se athla leome bil an putluat tel mi lo CM ber pudoman bil pa sanga alo soi chu awengo ta wanga high court advocate baka government law college assistant professor o mek kam chuak hi I han ngai thau tengu namdang pasal neitele anfaten tribal ni na an lo don time mizo chung kotin te min lu chua tu mizo in neile ro khom dan siam thana tur bil chu ni som ni le pali thlan ni sang ni le som ni le parukhan pa sanita hemi kai noya hian dan siam thana lang tel lem lo thil engengemo namdang pasal nei chung changa thuleng wa katamin thu thar the dar tu sang sang poinan puang zara state pon lam thu the dar tu te hial point an ziek ta chuai chuai maya bilpulu tu trong kam chak chua dana wang te po animana kanchi ai nuai mai ni na langa zona engengemo ka don ve tak nuala wangin heti hen ka hria thiam dan angin karon tar lang ve mai tang bilpulu tu house leader trong kamatang khachuan tuna kan khelber hi section 2 siam thatna lai hi nia section 2 chuan enge soi lo en le taila dan man mek this act applies to any person who belong to any Mizo tribe. It also applies to marriage where male members of the parties belong to any Mizo tribe. Dan siam chatur. This act applies to all marriage where both the parties belong to Mizo tribe or where the male member to the marriage belong to any Mizo tribe. Dan man mekhenin asoi nialang chu innai intrenle rokhom dan hi Mizo tetan anianga innai chungchanga amipa Mizo ani chuan man ani bokang tini dan siam thattur hi hetiang hen hanle don taila he dan hen Mizo le Mizo innai na reng chu a huamanga innai polai ro chuan amipa zok Mizo ani in mananiang athule hla han en khichuan he dan siam thathian namdang pasal neile anfate Mizo ni na bona tur lama thil thar han soilu tur omina langlawa dan man mekle tuna dan siam that tur hi Mizo identity chungchanga chuan danglam na han soi tur omin alang lem lo ne danin tungai Mizo ati tilai takhi kan enfi ngai ta chu anita zoka dan man meka chuan hetiang hena sai Mizo means and applies to individuals who are Mizo by birth, by adoption of minor child and person who have been accepted as Mizo by the society and community at large. Dan siam thartura hen heti hena soithunga. Mizo means any individual who are Mizo by birth or whose father belongs to any Mizo tribe and include a legally adopted child.
dan man mek le dan thar tur dang lam na lai chu persons who have been accepted as mizo by the society and community at large la hi anita bermaya mizo khotlang le van tlang in mizo anga apom te hi mizo ani theibok tia dan man mek om hi dan thar chuan aron thai bo ta ni chuti ni chuan dan man mek le dan thar tura hian namdang pasal nei chungchanga meisia le afa te tan ham that nema chiat na thar lam mu tur aom lo ni na lang in nei thu hla phei chuan mana tanga tun thlengin min an du zok chuan Special Marriage Act 1954 kotin in nei tia kan fiat lar mangin mizo ngai pon upui pasal nei an om mek zel boka he dan thar rawanga in nei pol chungchanga thu thar han sei tur hi a om lem lo ni na lang chuti line mizo hril fiana atang thian pian le murna mun mizoram ania wangin mizo ni na min anei theya mun dang le foreign piang tan po apa mizo ani chuan mizo ani thei boka mizo chung ku dan anga falak ani in fa naw pang chu nam dang po ni se mizo ani thei boka ni amero chu kan mizo pi le pu te huna tanga kan lo man le chin than customary law ang chuan meichia chu apasal chi le kuang chom zel turang ngai ro nia meichia le chaka in sa khuwa anei lo te po an no tia tuna chon kan customary law anga kan lo man thin tam tak heng in nei in chen le ro khom chung changa chuan customary law mang to lovin dan kan lo nei ta tin fa te chung changa chuan nam dang pasal nei te fui purna lam ni lo se an fa te silent na hi Supreme Court point ada poi monia mizo khotlanga sai lian chu mizo ala ni renganga amero chu namdang community a sai lian ani ro chuan an fa te chuan an mizo ni na an hlo thung ani ber chu tin high court advocate herin thu chuaron nei ni om zeta ga chuan tuna hian mizo te herin kan customary law ni tolowin Supreme Court point apom danang thlapasiam dan mumal tak kan mang to a he dana hian mizo nu khan namdang anei wang khan ama po khan namdang ani nga le ti om lo sim sima ni anekin namdang pasal nei po ni se anfa kha mizorama piang le sailian ani chuan mizo chiar ani ve ngal don ti alani zokani siam tong kam chak chu adik lo wangin arampum in nialna thleng hi apoi hlemaya thudik che kha soi mai tur hi nia dan an pas me lo thil ni lo thleng thleng a soi tel vak hi ale pe ka chon hei ai hian in chiar zau ve thei se a tha hle ome